Урматтуу катталуучулар, салам баарыңыздарга. Бүгүн 3 декабрь 2020 жыл. Күнгө бейшемби. Кышкы жылуу көйнөктөрдүн басы менен тааныштырам сиздерди. Канча? 1200'дөн турацкий. Мыналарбы? Түлөбөт оригинал. 1200. Мыналар 1200. Размерлери бар? Размерлери жок, стандарт булар. Стандарт? 1200. 1200'дөн. Кандай көйнөктөр? Размерлери бар? Мыналар трикотаждар, булар неме болот да. Стандарт болот. Төлөбөйт 1200'дөн. Анан мына көйнөктөр бар. Балаларын алып кетсең? Бар эле 1200'дөн, мыналар двойка. Мыналар двойка болот. Булар 1,5 миңден. Булар да трикотаж. Мыналар водолазка сыяктуулар. Водолазкасын көрсөтчү. Туника да бул. Түлөбөйт бул да. Төлөбөйт бул дагы. Туркия. Ооба, Турция. Канча? 1200'дөн бар эле. Ушул чекедегилердин бар эле. Бардыгы 1200 экен. Анан мындай узун көйнөктөр бар. Буну көбүнчө баягындай пататой болгондо, вечерний көйнөк экен. Вечерний. Меге сетке ташлагандарга. Канча балары? Булар 1,5 миң. Каяктан чыгат? Булар Бишкектики, бирок оригинал да. Жакшы экен. Көбүнчө оронгондорго алып атышат буну. Мыналар бар 1600'дөн, булар кашмир. Төлөбөйт. Мыналар балары канча? 1600'дөн булар да. 1600 булар дагы. Мыналар 1,5 миңден. Кайсы? Булбу? Кашмир булар дагы. 1,5 миңден булар. Ошол. Анан мыналар жаңы келди. Булар да жаңы келди. Булар 1200'дөн. Сине кемтип берем, мына чоң эжелерге өзү отдельно кашмир, булар 1200'дөн. Мыналар бар. Канча? Вечерний, булар да 1200'дөн берем. Мына көйнөк бардыгы. Булар дагы 1200'дөн, мыналар 700'дөн, будан өзү бир эле калды. Мына жактардан көрсөтөйүн, мыналар водолазкалар 600'дөн, 700'дөн, мына толстовкилер, контурча 1500'дөн экен. Кулган көйнөктөр. Размерлери барбы? Размерлери? Размер стандарт болот, кетерет. 1500 сом. Двойкалар 1800. Размерлери барбы? Купин алматты дейт. Стандарт. Двойкалар 1800. Аны велика? 1800 сом экен. Булар 2000ден экен. Двойкалар. Мына көйнөктөр канча? 1600 экен. Көйнөктөр. Вязкалар ба? Мыналар 750 сомдон, мынасы. 900. Мына 650 сомдук, мына бирөө 650 сомдук. Мыналар 750'дөн. Мыналар бар анан 900 сомдук, мына дагы же. Мыналар да 900'дөн. Булар ба? Ушулар 900. Кандай размерлер бар? Размер стандарт. Стандарт. Новинка ушулар бары. Новинкалар. 900. Размер 48'ге чейин беймалал түшөт. 900. Мына жемпирлер канчасыздар? Мына 750 дейт узун. Кофталар вязаный. Буларчы? 850 сомдук. 850 сом. Велвет курткалар 850 сом экен. Кечиресиздер 1,5 миң сом экен. 1300'дөн көйнөктөр. 1300 сом. Бардыгы 1300 бü?
Двойкалар 2000 сом. Мына көйнөктөгү 2000. Пальтолор канча? 2800 экен. Турецкий кардиган жемперлер 1,5 миңден экен. Шуларды Bizden көргөз bir койсоң. tanesi, bunlar 2000 satılatına. Polne, Turetskiler. Türü var. Бирөөсүн чыгарып көрсөчү. Katlaktık, polne. 2000ден сатылып алды булар. 2000 satılatı. Азыр 1,5 берип атасың. Bize o soğutacak biz. Мунун размери барбы? Ne oldu? Bunlar 3,5 minden neyse ergin oldular. 3,5. Kasvetkiler minden. Turetskiler aslanlar. Мына көйнөктөр канча шилеттер? 3,5 Буларга акция барбы жокпу кышында? Var ya var. Летнелерге канча болуп атат? Bunlar 4 saat 3,5 berdim. 3,5. Жилетечи? Jiletlerle şu anda. 3,5 3,5 var. Мына кардиган канча? 3 mi? 3000. Türü var. Манаттар канчадан? 3,5'den 4 bin Жакшы geçiyor. свет экен, а? Жашел, көк, бордовый бардығынан бар. Мынандай модельдер бар. 3,5 миңден 4000ге чейин экен. Турецкий манаттар, Lafinal firmanı. Лафина? Lafinal. Original firmanı. Turetski'de de var. Kolun Kança biraz balları? var. Çoğun 3,5'den 4 bin geçeyim. 3,5-дан 4000ге чейин экен. Ola. Мынаны көрсөтүп койсуң бу мына. Nani var? Мм. Bu buna öz Turetski manat. Bak. Uzun kısa variantı Lafinal'lık. Лафина. Stak firmanın. Басы? Kançadan 4 bin. 4 bin geçer. Kaç mözü var? Ova. Turtsiya polnu. Sen bu. Asvetka razmerleri var. Лафина. Сен барды Түркиянын Polnu Turetski'ye o. жемперлер канча? Sen praktikler ekin vergin aldılar. Asvetka razmerleri benim. Zamor, Pulsan'ın 2000. kapüşon, des kapüşon vardı. Мынанын размери барбы кара манат? Bunların bari ova. Канчадан канчачы? 36, 42, 42, 48 Turetski'ye. Bizge 42'den 48'ge, 48'den 54, 56 şey. Альпактар канча? Alpakların onlar 3,5 bir tas. Размерлери Original бар. hazır, en akık variant tağımiden şu. Эң акыркы модада. En akık modada. 3,5 дедиңби? 3,5 bir tas diyecek. Razmerlerinden rasvetkilerini. Мына кыскасы канча? Bunlar 2000'in originalları. Pasifleri çok acı. Bunlar Turetski köynüktür. Mike Twins'tiki. 3,5 bir tas. Ошону көрсөтчү ачып. Майк Твенс дедиңби? Mike Twins. Turtsiyalı. Басы? 3500 bir tas. Размерлери барбы? Rasvetka razmerleri. Кашемир Kendisi etkeni. asbız. Ha, Draplı Kaşmir. Nazar mesele sen aldın. Nurik. Nazar diyen balayım işte etken var. Buna narak etti işte. Buna Buna kantiler. Мунусун да көрсөтөсүң бакыты. Ушул көйнөктөрдүн размери барбы? Var ecep olma. Ушул көйнөктүн Тоже Mike Twins. Drap Hak Kaşmir oldu. жакшы көйнөк экен. Var ecep. Ошол эме канчадан кардиган үстүндө? Ne oldu? 3500. 3500 дейт. Жакшы. Turetskiler 6000. Канчадан? 6000. 6000. Буларга акция жокпу азыр? Var ecep. Жайкы кийимге, жайкы көйнөктөргө эмеге барбы? Restoranskiler polna kete verir. Jaz, kış, bardık variant var. Канча бул? Dedim. 6000 ecep. Şu biraz. Бул канча? Bunlar 2,5 ecep. 2000'den bir tas. Polna rasvetka razmerleri, kelinlerge var. Çoğun razmerler var. Ardına var. Hocamına katlak filan. Кардиганы. Turetskiler. Кайсы фирма дедиң? Katlak. Katlak. Tursiya. Öte sonra jempiler. Kardigan nemen orada gidiyoruz bağırma. Канча? Zimli böyle. 2000. 2000. Şu biliyoruz. Aksi oldular da. Азыр акция болуп атыр да. Стандарт дедиңби? Standart bize bu.
Polni Turetskiler. Biz kaysını beğen atmaz bunu. Bularına Turetsk önüktür. 6000'den. Hazırkında Pombart'tan en jakşı modeller uşular. Uzun kısa fason doğru modeller men var. Bası 6,5 lira. 6000. Sonun günü ekan. Jilette Jilette qancha? Jilette 3,5 bertaz 4 satlat ezi. La Final firma Tursiya polni. Bularında fason doğru razmer, rasvetklari menen. Qara, ko'k, bardoy, qizil polni türü var. Вечерний ko'ylak. Hazırkı variantga drapoy kashmirler. Tursiya. 4 satlat 3,5 bertaz az. Aksiya жүрүп атат polni. Rasvetka razmerleri menen çoğun kişinde razmerleri var. Drapoy kashmir. Svettер barmi? Polni rasvetkasi menen. O'sha jemper qancha? 2000. Originallar hatta. Bularda rasvetka razmerleri menen. Qanday svettер бар? Разные же, bir 5-6 tane rasvetka var. Мына көйнөктүчү. Köynekte 4-5 rasvetka var. Naryatga, restoranga, navyga ошондой. Nanu. Ошо клетка көйнөктү. Still Life деген firmanın köynegi. Тоже Tursiya. Шестинде. 6000 ezi. Расветка размерлермен тоже. Молодежь durga. Жакшы көйнөк экен. Кардиганы канча? Bular 1,5 bertaz 2 satılıyor zaten öz. Aksiyada. Тоже Turetski. Patika firmanın. Расветка размерлермен. Абдан сом экен. Стандарт. Tursiya тоже. 5000'den. Материалы эмне? Material bular bir neyme materyalize. O seni bayraklar negizgisi. 5000 dedin mi? 5. Qara, qizil rasvetkalar. Жакшы сапаттуу экен сен. Konteyner 74. Омат канча? Bu Avrupa 6. riyat. Европа 6. Turetski. Konteyner 74. Nomer 773 menen 71 17 93. Nurik dep. Basmasanız.